شوي بس هيك بس شوي كذا بترفع لك ياخذ الفول ولا ما بعرف تاخذ البالان ليش اخوها؟ ليش ما بعرف تاخذ البالان خلص خليه بس ما تاخذ الولد ما تاخذ الولد خليه بزيادة بس ما تاخذ مين ده يا ولد الشريف؟ ما بدك تاخذ انت الولد يا عيني اضبطه احكي يا عم اضبطه شو بدك تاخذ الولد يا الله هذا في المدرسة تعال تعال يا تعال تعال ما تاخذ الولد ما شطها ما تضربك في حاضر الله لا تاخذ الولد هذا هم مؤسسة حكومية لا لا شوي اضبطه الكنترولة بتتبع فيها التيرة بالداية فوق بتتبع يكنتو كليمة ضبطه جوز اخوها بوخ بوخ שייכנסו לבית ספר, תפסתי את הזורקי אבנים, שיבואו לפה, יש פה מורים שקופצים עליי, תגיד להם שיבואו לפה. شو هالصغير شو سوى؟ תקשיב, אתה מפריע לי, אני אעצור אותך, אני אעכב אותך. תעזוב אותו. احكي عربي احكي عربي אני אגיד תחת הערבית שלך, תעזוב אותו. لا بركب תעזוב. הוא זרק, תבוא איתי גם. בוא גם אתה איתי. בוא גם אתה איתי. שקט, בוא. اطلع برا مش عن اطلع برا ادخل برا انا بحكي مع هيدا